rizgarbûyên destê Daiş'Ê daxwaza drûstkirina cihên taybet dikin. Mîna senteran û cihên zarokan. Ji ber ku zorbeya wan dema têne rizgarkirin, derûnê wan neyê baş e û pêdivî bi çareseriya derûnî heyne. û gelek ji wan hatine perwerdekirin ji ber Daişê ve serkuştinê û karên xerab û pitiriya wan hatine piştgavîtin. Hezar heta niha kesûkarên wê bêserûşîn û rewşa wan gelek bi zehmet e. Ê bi Xwedê birayê min û wezî me pîstir nabe. Bahma hečî zilamek nêv de nebe ji xwe ber wezî wî pîs e. û bi Xwedê zilamên me hemî digirtîne. û bi Xwedê em jî digirtîbûn em hemî hatine em bi zarokê zilamên me hemî digirtîne. Bi şixulê xwe em jin çin şixulin heta em tiştekî tînin ez zaroyê xwe re. Zaroyê wîr me vana zilamek nîne ji xwe ber şixulkarek nîne. از اول قل دسته داعش دبون یکی مساحة منات كلام هاتنا بيدري من البرن لعقادة وتشتكيش مرة نتكرين وجركون تشتكيش مرة نتكرين. رۆلی حکوومەتê û rêxراوên nêv dewletî bi harîkaya rizgarbûyên destê Daiş'Ê nelastê qurbanîn wan de ye. Nivîsînga rizgarkirina revandiya sererê hewlên berdewam ji alî wan ve lê harîkarî û cihên taybet bû rizgarbûyên destê Daiş'Ê ناهێنە دروستکردن. نه حکوومەتە عراقیە کۆمەڵگەی هەنەف دەوڵەتی بۆ بابەتی ئیعادە تەهیلکردنێ وەکو پێتیوی کار سەر نەهاتیەکردنا بتنێ سنتەرێک سەر سەرۆکاتیا ساغڵامیە پارێزگەها دهۆگێڤە وێ هاتیێڤەکردن بۆ ئیعادە تەهیلکردنا وان کچوژنا بەلێ ئەو ژمارە زۆر یاوان کچوژنە هاتینە ڕزگارکردن و ئەو سنتەرێت هاتینەڤەکردن گەلک کێمن بەڵکو هەندێک سنتەرێدی بۆ ماوەی چەند هەیڤەکە یان دوو هەیڤە یان سێ هەیڤە هات بنەڤەکردن بەلێ ئەوان سنتەرە وەکو پێتیوی کاری خۆ نەکردە لەو ماشک پێتیویە و ئەف سنتەرنا یان ئەف جهێت و شۆڵتن سەروی کاری و دۆم درێژ کارکن سەروی سەروان بابەتە چەنگ و وەز ئێوانە نەفسی دوو هەیڤە یان سێ هەیڤە نایەتە چارەسەرکردن ئەوە پێتیویە و ماوەیەکی درێژ بڕامێت. ji destpêka hatina Daişê bo şingal 6417 kes hatibûn revandin. Ji wana jî 3530 hatine rizgarkirin. Yên regezên mê 1999 yên regezên nêr 339 lê hêşta 2887 bêserûşûnin. Giliya çendîn salan e ku kes xulwaneke xwedan û bêmafin û tu cihên taybet ji bo rizgarbûyan nînin û bi tiriya wan li çadirê bêserûberde dijîn. Marşingarî Kurdistan 24 Komelgeha Xangê.